Kunjani mema bazalwane kuna ngumthandazo lengicela sithandaze kuwo ngiseneliqiniso ukuthi sephetho sekuhlangana kwethu nekuthandaza kwethu ukuthi kukhadimuliswe uNkulunkulu ukuthi kukhadimuliswe uNkulunkulu ngingaka lethi ke inshumayelo noma sifundo sethu salamuhla mangabe sidawufika lapho ngicela sendlule lapha nje incwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko 3 verse 1 na Johane sahluko 5 verse 5. Ngalelinye lilanga boPetro na Johane baya ethempelini ntambama ngelihour lesithathu ngesikhathi semkhuleko. Verse 2. Kwakukhona indvodza lethiti leyayisishosha selokuyatalwa. Yayihleti endzaweni lekuthiwa inthunja lenhle. Yayethwalwa onke emalanga ibekwe ngasenthunjeni yentele kucela abantu laba bengena ethempelini. Amen. Verse 3 sauti yathi nayibona boPetro na Johane bangena yacela boPetro na Johane kumbe bebede iprayer item ngalelo langa kepha kunemuntu beka neprayer item emthandazweni ungasadiyeli wena usale uyela nalabanye makude lokungakwenda uye uthandaza sale wendela labanye lekungendeka lithemba labo likumuntu loya emthandazweni. Amen. Lendo zalethite yayisishosha seloku yadalwa ngicela uthwebele lokho seloku yadalwa from birth. Usangivulela lelo singisi kuJohane 5 verse 5. John 5 verse 5. Bekunendvodza lapho liyayise igule iminyaka lengu-38. Jesu wathi kube ayibone ilele lapho ati nekuthi sekuphele isikhathi lesingakanani igula wathi kuyo uyathanza yini kuphiliswa. Verse 7 bese lapha ku screening pacho izenzo 3 verse 2. Yes, verse 7. Lendvodza yaphendvula yathi, Nkosi, ngide umfula ngangifaka echibini nakutanyatanyiswa imandi. Ngiyaye ngithi ngedama kungena kusuke lo munye umuntu angengcelele. Thank you. Esingesini on the screen Acts 3 verse 2 uthi 10. Thank you. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called He was lame from birth. Crippled from birth was being carried to the temple. Kunebantu ababili labehlukene lo lesimthola encwadini yezenzo kusho ukuthi umonakalo wendeka from birth. Lelinye lohumusho lisitshela ukuthi in the mother's womb. Kusho ukuthi lo muntu la kuthola kwamkhinyabeda kwendeka angadalwa nekudalwa. Lo longale kuJohane lithi abesana 38 weminyaka akulesimo kusho abafanana. Lo akuJohane kusho ukuthi kumbe kwamkhanzana 10 years noma na 20 years
kwase kumbamba for the 38 years. But lolo kuzenzo yena kwambamba mzukwana nje athi nga from 0 up to the time. Kusho siletinye tinto lesifika nato emhlabeni sita nato sichamuka nato esiswini sabomake. Angathi ke kuthi ngabe yini wena lo wachamuka nayo esiswini samake. Noma singeke sikwati kepha iBhayibheli liyasikhombisa ukuthi lento ayihleti lapha nje lento leyiphethe yeta nayo from the mother's womb. Akusikwenda kwayo kwaba sento lesithite lesendeka endleleni yayo yekuphila. Lento abeyinetinyawo kepha tinyawo betingakhoni kuyethwala. Benetinyawo tekuhamba kepha betingayihambisi. Kuyendeka uphile ube nendvo lengabe beyikwethwala kepha ingakwethwali. Kuyendeka ube ne-career, ube ne-certificate lobheke ukuthi sikwethwale sikuphe imali but i-certificate singakunika imali. Kuyendeka ube ngumfati lonesbeletho kepha abantwana bangahlali eswini. Beka netinyawo kepha betingamethwali. Kuyendeka ube nendvo ledalelwe kukwethwala nekwethwala tindvo takho letisibusiso saNkulunkulu. Bantwana iBhayibheli lithi basibusiso lezivela kuNkulunkulu, sisu samake sakhelwe kwethwala sibusiso lezivela kuNkulunkulu. But kuyendeka lesisu lesakhelwe kwethwala lesibusiso sibede mandla kusethwala. Lithi ke whatever had happened to this man bekwendeke angakadalwa. Kuyendeka ube nebhizinisi wethwale yona kanti yona ngayethwala wena. Kuyendeka ube nemshado lekumele ngawe uyakwethwala kepha wena wethwele wona. A marriage that is meant to be a blessing has become a burden. Umshado lenga usibusiso kepha sewungumthwalo. Kuyendeka ngeTimothite kulokunye letihambe tisivelele ngalokubili ubafundzise bantwana mase ba-applya kuphike kubuye ama-applications athi regret kubede umsebenzi. Labanye baze batsinwe bahlale ekhaya bagcine batsiniwe. Tired of trying. You have something to carry you but it has no strength to carry you. Kuyendeka ube nebantwana ke kulokunye lengase bayakwethwala but solo bede mandle kwethwala. Labanye kumbe bagcine bahleti nawe la khaya kumbe letinyawo tekuthi batigijimele tikhona but they can't run. They can't run. Praise God. Lo wesibili ngiyamthanza bobabili banandvo yinye lemcoka lengikhulwa ukuthi ilibloho lethu lamuhla lekusitakala. Today we are crossing over. Yes.
leli bloho ke lakhiwa yini? Lakhiwa iconsistency yabo. Lolo ngale kuJohane 5 lithi bekaya lechibini mangabe bekungu-once a year azakatsinwe. Wathi nakulo ngiyaya phela 38 weminyaka nje, lo 38 weminyaka ubalwa ngekuya kwakhe enzaweni lenekuphila. Because for 38 years, lo 38 years akabalwa ngekuthi bekahamba avakasha, kubalwa 38 years wekuba senzaweni yema possibilities, enzaweni yekuphiliswa 38 weminyaka. Nalo lomunye ngale ncwadi yemisebenzi yabapostoli naye lithi daily, onke malanga, consistency, onke malanga. Njalo mavuka ekuseni bekathi ngithatheni niyongibeka, yayithatha izabe bambeka kuyo at the gate called Beautiful. Intunja. Oh, thank you Jesus. Intunja lenhle. Kusho ukuthi onke malanga bekahleti la kungendeki into lenhle khona. Aza kunanzaba ke imbala yamayisebenzi kepha ngidawuhlala la ingahle isebende khona. Akunanzaba titho tamathi ngethwala kepha ngidawuhlala la tingahle tingethwale khona. Wahlala lafika ke lelo langa lelamfikela njengaloku nawe nami lesifikele. Lendvodza lengale ke ngifisa kubede longabuyela emuva lamhla asho lamagama lashiwo ngilendvodza lekuzenzo lekuJohane 5 lo verse 7. Uthini lo Johane 5 verse 7? Khosi ngide umumfu longangifaka echibini. Ngiyabonga. Nakutanyatanyiswa imandi. Uthi lo wekunene maye ngiyaya le la ngingahle ngiphile khona. I have not given up. Kepha nje ngeswele umuntu. Akusuba kho lamhlalo ngaphuma athi kube ngithandazelwe endlini yemthandazo. Ngabe ngiphilile. Kube ngibekwe tandla endlini la kuthiwa uyawubeka tandla khona ngangiphilile. Kuba buhlungu uma uye esibhedlela uthi ufuna kubona dokotela ungamboni. Kepha ebandleni akunjalo. Uma ufuna kubona Jesu uyambona. Without a fee. Ngiko lithi naloti imali angeke athenge. Without a fee. No special appointment. Kepha Jesu uyabonakala. Ema form ahlete ema application abuthelithuli. Uhlete ekhaya iminyaka. Ngiseneliqiniso ukuthi uNkulunkulu evini lakhe uthi ufuna kubonakalisa the manifold wisdom, but ufuna kuyibonakalisa through the church. Utkhethele uNkulunkulu. Uyathi sibakhona boso science kepha uNkulunkulu uthi ufuna kubonakalisa inhlakanipho yakhe ngelibandla lakhe. Ngelibandla lakhe. Ngelibandla lakhe. Petro nayo ke lenhlakanipho ayibonakalisa. Mabayibona lendvodza bathi buka sibuke. Makababuka welula sandla Petro wathi ngelibito lenkosi Jesu, ngelibito la Jesu Kristu waseNazaretha wathi sukuma uhambe. Lethwa bese welula sandla. Nayo ke le nhlakanipho lefihla ke le yaNkulunkulu ngekwelula sandla. Petro wente njani azaphile lo muntu? Ngelule sandla wasuyasukuma. Hayi Petro awusitshele. Washo umuntu
kude kwalicala lakhe phase esihlahla. Bathi washaya omunye ngekarati wamshaya wamjuba emathambo. Mase bamtekisa alicala lapha phase esihlahla bathi awusitshele ukuthi wente njani. Wakhomba wathi hayi ngimshaye ngekarati. Bathi awuyikhokha uyibekela. NakuPetro bathi Petro unemanga. Uthi ngelibido nje kuphela awukhokha ubekela. Wagoqa tandla Petro wathi kusebenza elibido la Jesu ngoba lukhuni kumuntu kuleli bido kulula lokungenteki kumuntu kuleli. Thank you Jesus. Kulo Jesu kuyenteka. This man ngoba bekungumkhuba wakhe kuya etempelini at the gate called Beautiful kule ntrunja lenhle bebambona langa ngelanga nango bamthatha bambeka nango bamthatha nalamhla bambeka nango bamthatha abuyele ekhaya nango bamthatha aye entrunjeni lenhle bese bathi ukuthi ufike aphelele kuphi. Ngesikhathi bambona saphilile bathi mangabe lokuphila lokho uyabe ukuthole entrunjeni lenhle ngabe solo simbona yakhona babathi akubona ucala usebenza babone icale ibhizinisi lebe solo imile inetindvule emathenda la sewakhohlwa khona nawe sowadi khohlwa mabacala babona tindo tigwedleka ticala tisebenta kumele basho ukuthi uyawube ukuthola entrunjeni lenhle. Letinyawo lebethi kulahlekele lokhu bewusola ugadza ukuthi akwethwala kepha akunamandla ekwethwala abasho bani ukuthi uyawube wendelwe nguNkulunkulu wakho. Lethi ke ngalelanga Petro wambamba bese lithi immediately mangabe khona bekudry iminkanja beyidry kwaqhwala ingadi yagijima masinyane. Immediately la ngime khona bazalwane kuka immediately la ngime khona kuka suddenly la ngime khona angimeli next month noma emva kwekuzila ngoba nguJesu lo inkosi. nguJesu lo inkosi. nguJesu lo inkosi. uthi uNkulunkulu lenhlakanipho uyiphela ibandla ukuthi limbonakalisele yona emhlabeni. Mangabe ingabonakala inhlakanipho emhlabeni yaNkulunkulu kude encinye la ingabonakala khona. uNkulunkulu wala ukuthi ibonakale ngepolitiki wala ukuthi ibonakale etibhedlela ngabo science wathi itawubonakala ngelibandla lakhe inhlakanipho yakhe. We bless your name, Lord. We bless his name. Ngicela libandla lisukume bese sitawelo la tandla tethu kulona lo tawo yakunal altar nali lothi Nkosi nginemibala lekumele ngayangethwala ingethwali kunento lekumele ngayangethwala kepha solo ayingethwali kunento lekumele ngayangigijimisa solo angigijimi kunento lekumele ngayangiphilisa solo ayingiphilisi kunento lekumele ngayingemandla ami solo anginawe amandla solo ibuthakathaka ihlethi phasi yethwalwe esikhundleni sethi ngethwale yona ingethwale mina ngethwala yona. What was meant to be a blessing has become a burden. Nkosi Jesu la ubusisa labanye nami ngikhona nami ngifuna kuvela enthunjeni lenhle. We bless your name Jesus.
nami ngifuna kuvela enthunjeni lenhle, ngifuna kuvela kuleli fastelo lebuhle belizulu, ngifuna kuvela la buhle belizulu bonakala khona, ngifuna kuvela la inkazimulo yaNkulunkulu ikhanyise khona. La liso laNkulunkulu libuke khona, ngifuna kuvela khona. La sandla saNkulunkulu selulelwe khona, ngifuna kuvela khona. La uNkulunkulu athinza khona, ngifuna kuvela khona. Vela enthunjeni lenhle, vela kule nthunja lenhle, vela kule nthunja lenhle. Nkosi, angisimlo muhle kepha ngisenthunjeni lenhle, angisimlo lungile kepha ngisenthunjeni lelungile. Akusilo ligama lami lelikhulu kepha ligama la Jesu lengithangalo lelikhulu. Ngivele enthunjeni lenhle, makhona lo dakubona lokushintshile empilweni kuyabe kubangwe inthunja lenhle, makhona lokutawushintsha empilweni kuyabe kubangwe inthunja lenhle, makhona lokubangekile lokunyakatile kuyabe kunesandla lesingithinzile. Thank you Jesus, thank you Jesus. Esibeletho besolo siphunyuka abantwana, uNkulunkulu ngemusa uvala leto tikhala letavuleka, noma tavuleka ungakadalwa, noma tavuleka esizeni bempilo, whatever lokwaxhwalisa impilo yakho ugcine ngazi ukuthi wadalwa nje awudalwanga nje. Thank you Jesus. Lasime khona thina nawe lo mhlaba lo wanyathelwa nguJesu, ngola Jesu enda khona lokungendeki kumuntu. La sime khona solo ngilowo mhlaba lofanana nemhlaba lo wanyathelwa boPetru naJohane. La Petru khona, la Petru naJohane bathi sibuke belula sandla sime kulowo mhlaba. Leli bito lesilibitako ngilelo bito, lela bito angiPetru, wathi ngelibito la Jesu Kristu waseNazaretha ngithi sukuma. Nami ngalelo libito lamuhla njengelibandla lekumele libona, oh haleluya haleluya, libandla ayilelitele kutawuhlabelela kuphela, ayilelitele kuthandaza kuphela, ayilelitele kushumayela kuphela, kepha lelitawubonakalisa bonakalisa ingadimulo yakho. Libandla lelitobonakalisa ingadimulo yaNkulunkulu, libandla lelitobonakalisa ingadimulo yaNkulunkulu. Thank you Jesus. Nathi sithi kuwe lamhla nelibito lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha, lokhu bese kuthambile kude emandle kwethwala, lamuhla sithi akusukume ngelibito la Jesu. Oh haleluya. Lokhu bese kungumlandvo empilweni yakho ungasakwati, lobe ungasakwati, lobe ungasakwati, bese utayele impilo lekungasiyo sewaphila ngathi ngiyo. Kani lento ikhanze ekudalweni, kani lento ikhanze esiswini samake, kani lento ikhanze ebudzeni beminyaka ekuphileni kwakho, yase iyakuhlalisa lento. Kepha lamuhla ngoba noma ngabe sewetayele ukuthi wena uphila kanje, sewuyatiwa nekuthi lokho awusakudli lapha awusayi, nema-taste buds akho asetayele ukuthi wena uphila la. Kepha sithi ngelibito la Jesu Kristu akubuyiselwe lokhu uNkulunkulu lakwakha waba nako waba ngiko.
loku produce ingqondo yakho ema-results kuphasa kwakho kucabanga kwakho loku uNkulunkulu lakwenda ukuthi kube khona waphumelela ngako sithi namhla kube netinyawo akucale kwethwale. Thank you Jesus. Thank you Jesus. What is impossible with men is possible with God. What is impossible with men is possible with God. Lokwehlule bantfu uNkulunkulu akamehluli. Lokwehlule bantfu uNkulunkulu akamehluli. Yes. Bende kona abantu kwehluleka kumbe bekutawuthatheka inkatimlo yaNkulunkulu iye kubantfu. Kepha lokwendeke ukuthi inkatimlo yaNkulunkulu ibonakale ngelibandla lakhe. Lord Jesus, sive ngawe ukuthi ufuna kubonakalisa the manifold wisdom through your church. As we are stretching our hands towards this little flock, sithi Nkosi akube njalo njengalokhu wena ufuna. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Akube njalo kuwe, akube njalo kuwe, akube njalo nakuwe, akube njalo nakuwe, akube njalo nakuwe, akube njalo nakuwe. Njengalokhu iNkosi Jesu yathi susani lelitshe, yathi angasho yini ukuthi uma ukholwa utawubona inkatimulo, hayi lokhu ubolile utawubona inkatimulo. Nkosi ngiyabonga to unveil our eyes to see your glory. Labe sithi kuvaleke khona siyabonga siyavula kubona inkatimulo. Labe kungahambeki khona siyabonga kusukuma sibona inkatimulo. Labe kungevakali khona siyabonga umsindo wasezulwini kubona inkatimulo. Siyabonga kuvulelwa lisango lengatimulo, lisango lengatimulo yasezulwini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. For thine is the power, the honor, and the glory is yours forever and ever. Inkazimulo yakho igcwele emazulu nemhlaba. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mangabe bekungumshado ungasebenzi, iNkosi ayikhatimuliswe ngeke ubuyisela thi yawutayo. Mangabe bekuyicareer beyingasakusebenzeli, iNkosi ibuyisele thi inyawo te career yakho. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mangabe kukukholwa, iNkosi ibuyise thi inyawo te kukholwa kwakho ukuthi uphindze ugijime ngemandla. Receive the strength from the Lord. Mangabe kuyinzabe ebantwana, iNkosi ivalile hayi ukuthi ichibele ikunika sibeletho lesisha lesitawethwala the blessing of the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mangabe bekuyi-grace in the business, uNkulunkulu wenda umusa emacakala aphinza aqine. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Emacakala aphinza aqine, emacakala aphinza aqine. Oh yes, iNkosi emhlanganweni tendlela. Oh yes, thank you Jesus, to direct people to your business. Mase iNkosi kwendile little Bible usebenta exceedingly abundantly, more than all we can ask, more than all we can imagine. Kungendeka ungaboni ngemehlo ngoba iNkosi isebenza above what we can see, above what we can know. Lokho iNkosi leyakuhlela emaphakadeni kunjalo futhi kuyawuba njalo. Nothing will change it. Sisahamba abantwana bakethu, hamba unemcabango
webufakazi. Oh, thank you, Jesus. Nobuthi, look what the Lord has done. Bufakazi nobuthi, buka inkosi yendeni. Buka inkosi yendeni. Buka inkosi yendeni. God bless you. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God bless you. Thank you, Jesus. Lord, to thee, my blessed for the last time. Kunelivesi lelithi madoda aphakamise etandla emkhulekweni. Can I see men raising their hands for the last time? Men, tell us men madoda. All to thee, raising our hands. I surrender. All men, raise your hands. All men, raise your hands. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngicela kugcina nganange emavesi bazalwane. Thank you very much. Thank you. Praise God. Ngicela kugcina nganange emavesi encwadini yabaseRoma 1 verse 23. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Hosanna. Sahlabela nje sapractice. Hosanna to the Lamb that was slain. Makhelwane sitayihlabela masinyane. Mahubo 19 verse 1, Roma 1 verse 23 na Samuel wecala 4 verse 22, Roma 1 verse 23. Bashiya bukhosi baNkulunkulu longabhubhi, bakhonda umfanekiso wemuntfu lobhubhako newetinyoni. Yes. Newetilwane letihamba ngetinyawo letine nalo letihamba ngesisu. Yes. Kube bengishumayela nganginika sihloko manje angisashumayeli bazalwane. So kude sihloko ke ngoba sesephetho. Kunalenye lihumusho lengicela esingisini lithi they traded the glory of God who holds the whole world in his hands for cheap figurines.
you can buy at any roadside stand. Bashintshisa ingadimulo lefanele uNkulunkulu ngetinto letiyimfanekiso longayithola noma nguphi ngalama emagama ngetinto letishiphile. Bashintshisa ingadimulo leyaNkulunkulu kuphela ngetinto letingentiwa ngumuntu. Emahubo 19 verse 1. Emazulu ababata bukhosi baNkulunkulu nemkhathi wembula likhono lakhe. Emazulu ababata bukhosi baNkulunkulu umkhathi wembula likhono lakhe. Heavens declare the glory of the Lord. Heavens declare the glory of the Lord. Ganjani nendalo ibonakalisa ini emazulu ababata bukhosi baNkulunkulu nemkhathi wembula likhono lakhe. Ubohle usithatha isikhathi ngoba laba khona kusibukela tilwane sebende kwabalula ukuthi ungatibona tilwane nale ungeke ukhone kuyotibona ngeliso lakho elwandle sebenda ukuthi lwandle lube ku TV yakho sewungabona tilwane lethi sekujuleni kwelwandle kepha utibone uhlete esitulweni ekhaya uthi mawutibukela bese ucabanga umendi watu. How great thou art. How great thou art. Sinye nje silwane senele kukucedzela sidunge osacabanga sibonakalisa bukhosi nemandla kaNkulunkulu. Bese the heavens declare his glory. Bathi kune nganyeti a star lekuthiwa Eta 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 Carinae CARINAE Eta Carinae. Lenganyeti mangabe ngive kahle bathi it is 5 million times brighter than the sun. Kukhanyisa kwayo ungakuphinza ka 5 million ngendlela ilanga lelikhanya ngayo. Kusho ukuthi lokukhanya lokhu mangicabanga noma ngagubha umhlaba ungene ngaphasi kwawo bese uyatimbonya utawuchubeka kukhanya 5 million times brighter than the sun. Yendani lenganyeti it declare the greatness of God. Niko ke Jesu akazange wabancenga abantu watshela abaFarisi wathi manithulisa laba ngisho ematshe nengawuthola indumiso. Yabona uNkulunkulu uthi akancengani lo uthi uphethwe silungulela lamhla uNkulunkulu akumhluphi uthola kudunyiswa ngematshe lo wanyathela ngelinyawo akahambi uNkulunkulu acela athi bengicela Nkosi yami ungidumise. He knows where to find glory. He knows where to find glory. Empeleni usukuthi incisha wena. Usukuthi incisha wena. Manje ke lengcondo uyicabanga ukuthi ngiyamlaya uNkulunkulu. Hey. Yeah. Angikhohlwa ngiyacabanga nje bafundisi bami ukuthi kuyabe bekuNkulunkulu ngalelinye ilanga
ngi-attende umthandazo manje sengiyawu-evaluate ke lo mthandazo ngiva ngazuthi nje hayi uyabanza ya ngisola uNkulunkulu ukuthi nguye lo wathi kepha abathandaza kuwe yini yabo kuyendeka u-evaluate into lengasiyo yakho bathumise abantu baNkulunkulu ngendlela bamthumisa ngayo labakhululeke ngayo bese uthi sebentani mebentani akusiko kwakho wamukela indumiso lokwaliwe bantu emazulwini kwemukelekile bakabokwe Jesu kwabethelwa sigebengu lapha na Jesu sabethelwa sigebengu lesilahlwe abantu emhlabeni sathi base awukufa Jesu wathi ngihamba nawe kuyenteka into lo ilahlile uNkulunkulu khanze uyemukele kuyenteka ube netipopolo leti wrong ngebantu uNkulunkulu abe emukele yena ngoba kasiye umuntu akabuki njengathi he is God nalike leliphutha abantu abakethu lengicela ukuthi sihambe silungise noma singalendi noma siqine ekwendeni lokungikho exchanging the glory of God singayishintshisi ingadimulo yaNkulunkulu ngemifanekiso leyendiwe bantu. Let us not glory on what we possess. Let us glory in God alone. Ivolume yekuthi sithathe ingadimulo buhle bethu bube setindveni iyange kuba inkulu. Iyancipha ivolume yekuthi ingadimulo yethu nguKristu. As ingadimulo yemuntu isubstitute ingadimulo yaNkulunkulu lesithombe sekuba njengaKristu asakheki. Ngiko singakholwa iminyaka ibe ngu20 ibe ngu2 but lesithombe sekulunga lokufute Kristu singabonakali ngoba lesithombe sesephetho sekukholwa kwethu akusesikuba njenga Jesu kepha sekuba njengalobusisekile. Exchanging the glory, the image of God. Nasi ke lesithombe ngicela ude mfundisi Mabunza ngicela ude mfundisi Mtho please come. Nasi ke lesithombe masifunza iBhayibheli sewuthatha ifundzela masifunza iBhayibheli le image ya Jesu mawufunza incwadi yemaKorinte yesibili sahluko 3 verse 18 lithi siyashintshwa sishintsha nini masibuka lengadimulo ya Jesu ngiyeva bazalwane. When we see the glory ngako thine sonke lesibuka uyayiva ke indzaba lesibuka ngebuso lobembuliwe ingadimulo yabani yenkosi ibonakala kanjani ibonakala kithi njengasesibukweni ngalama amagama this is the mirror masibuka inkosi esibukweni sibe siguqu yebazalwane sendiwani masibuka lesibuko masibuka lesibuko sibuka Jesu sithatha buso ba Jesu sithatha budze ba Jesu sithatha bukhulu ba Jesu masibuka Jesu. Nyalo ke bazalwane nayi substitute nesimtho Pastor Mtho nayi substitute lithi ke mase simise tethu tithombe ke bazalwane nayo ke ingodi mase simise tethu tithombe lolu shintsho kalusabonakali kusho ukuthi ngilase sitaba nemisindo khona ngoba asashintshi kufuta Jesu ngoba sesibeke sithombe semuntu
noma sibeke isithombe sebazalwane, noma sibeke isithombe sabo Pastor Mtho, nabanye uzucamele kubo. Sesibeke sethu sithombe such that we are no more becoming like Christ, but we are becoming like men. Masiba njengemuntu siyathi sisitaba zetinkingeni ngoba lo muntu lesifuna kuba njengayo setinkingeni. Ikahle le angifuni kuphikisa bazalwane ne-experience yabo bazalwane laba labathi ubeke isithombe, ubeke sibuko bese uyadibuka. Angithi isibuko sami lesi angithi ngidibona bani, ngibona bani kulesibuko, ngidibona mina, yes, bese ngiphike kukhomba Richard, ngithi wena Richard, lo Richard lo beneliphutha idolo sengitokhomba yena lamhla la kuthi sekutawushintsha umehluko. You will never change as long as you look to yourself. Ngeke ushintshe usathi buke wena. Noma ungathi 10 years to come, Richard, utabe uhamba ngendiza, kodwa uyenzawo. Ngoba awushintshwa sithombe sakho, ushintshwa. Oh hallelujah to Jesus. Lithi masibuka Jesu, ubona ngani ukuthi cha ngimbukile Jesu? Ubona ngelobeka sitha sakho idolo soyakhona kumnathisa ngemanti. Sewusukile kulelinye izinga lenkathimulo ukulelinye. Angikhulumi ngelishintsho lokuthi sewuthandaza kunyakade etindvo, kepha ngikhuluma ngelishintsho lobudlelwane labe ukhweshe khona uvese usonzela sekude manyeva. Uyathi ukuthi ngibuke isithombe lesingiso, ngibuke Kristu, ngisambuka Kristu, ngimbuka phi Kristu evini lakhe. Ngiyathi ukuthi ngala evini lakhe akuyinge ukuthi ngiyathi homiletics eBible school noma ngathi indzaba yensinziso ngiunderstanda ngekujula eBible school, kepha uthi Paula lemfihlakalo yembulwa kusho ukuthi usafunza uthola kwembuleleka ngebuhle benkosi lengiJesu. Umbone Jesu ukuthi akamuhle ngeliphakethe, akamuhle ngoba netimoto, muhle ngoba ayingadimulo alikhethelo lasezulwini. uNkulunkulu wakhetha ngekugcwala ngekuphelela kwakhe ukuthi ahlale. Mangibuka Kristu ngibona the fullness of God. Mangibuka Kristu ngibona the treasure of heaven. Mangibuka Kristu ngibona the wisdom of heaven. Ngesikhathi ngibona ingadimulo ya Kristu, ngiyathutha kule level benguyo idolo. Ngiyathutha kule level benguyo idolo. The things I used to do, I do them now no more. Ngoba sengikulelinye lizinga lengadimulo. Lena ke la ngifisa ugcine khona noma singakafunzi lapha ngcingci la uNkulunkulu ke ngithi naku kuphenduka lekumele sikwende bazalwane. Sithombe lesisakhile. Buya Pastor Mamba, buya. Thank God for pastors, thank God for bishops, thank God for prophetess, thank you. Bishopess, thank you. Prophet, thank you. Pastor, thank you. uNkulunkulu akasilumule etithombe ntabo prophetess. Angisho ukuthi kurong bazalwane kuba neba prophetess. Angisho ukuthi kurong kuba nabo pastor nabo bishop nabo prophetless. Kepha nje lenkusho kubazalwane. Kwangathi uNkulunkulu angasilumula etithombeni tebantu. Kuthi mangithandazelwe ngiprophetheless, my things are going to change. May God deliver us from the exchange of the image of his son. Let us say to the image of man. The image of man. Ngange ukuthi kuyendeka uhlale sewunemanti ngoba lamanye kuthiwe manje ubogeza ngawo njalo ekuseni. Kumbe sekunelibhodlela lo wenda aliqiniswa ukuthi alihlali alipheli. Kuze sithi into uvuka makusa uthi ngato kuze kusekute ukhanya.
May God deliver us from the image that has been made by the hands of men. Sibuyele esithombeni. I want to be more and more like Jesus. Kumfuta Jesu. Into tami kungendeka atilunga emhlabeni kepha ngeke ngihlale ngamfuthi Jesu. I want to be more and more like Jesus. Kwendeka phike. Sewungatifundzela kule ncwadi yemakhosi ekuqala sahluko 3. Kuthiwa ayikabi bazalwane. Kepha nje libeka ngobhaba iBhayibheli lithi bekunetingwadla letimbili. Lo munye walala etikwemntwana wafa wase nakelele ngifisa ukunakisisa kwase kuthi ebusuku mangifunze kahle ngeSiswati lithi wathi ngesikhathi atomekile ngesikhathi alele ebusuku there was an exchange. Lo what khanza asanemntwana lophilako asafile lofile lo philako webiwa. At the time of your ignorance of truth, sitha sikuthengisela sidumbu lesifile. Sitha ngesikhathi ungadihlomisi ngelwati lweliqiniso, sitha sitakuthengisela kwaso lokufile. Ulahle liqiniso, ulilahle, sitha sikunike lokufile. uNkulunkulu akasiphe umoya wekukhanyiseleka nemoya wekwembuleleka, singayawufuna lophilako kulabafile, singayawufuna lokuphilako ethuneni. Washo njalo ingelosi yathi nimfunelani lophilako emathuneni, ngoba akasekho lapho uvukile. Akasekho emihlatshelweni yetimbuti neyetinkomo, akasekho emihlatshelweni yetinkukhu nematuba. Jesu akasekho lapha, akasasebenzi ngaleyo ngati leyo yetilwane, kepha sewusebenta ngengati yendodzana yakhe. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Angisuthatha umthandazo wa prophet so and so. Niyayibona bazalwane lento leyo? Angasho ukuthi ungawulaleli. But kuyendeka uthwalwe ngumthandazo wa so and so. Sewahamba nawo noma nguphi la uyakhona uvele ukhwebhe wona nje ulalele wona uthi ukhwebha ngawo. uNkulunkulu uthi khulekani kuze ningangene kulingweni. Angeke usitwe ngilomunye umthandazo ukuthi ungangene ngumthandazo wakho. Open your own mouth uthandaze uNkulunkulu. Inkosi nemandla iyeva umthandazo, hayi ngoba upowerful kepha yona ngoba ipowerful, ngoba yona inemandla. Ngiyabonga bazalwane. God bless you. Sibuyele nengomeni yethu lesike sayipractice. Ngicela libandla lisukume sike uthandaze. Jesus, He's alive.
ngetandla tethu babelo ngcwele sinesibantwana kuwe. Washo Jesu wathi you desire to give the kingdom, but surprisingly you say to your little flock, noma lo mhlambi wakho umncane ungenamandla kepha ufuna kunika umbuso wakho lo mkhulu kangaka. Oh, thank you Jesus. Noma leli bandla linebuthakathaka kepha wena ukhethe kubonakalisa ingadimlo yakho ngelibandla. Babelo ngcwele siyabonga, singalingisa Paula sithi siwaphasi ngemadolo embi kwakho ngoba akunathi khwepha, akunanhlakanipho lesingaba nayo ukubonakalisa ingadimlo yakho nguwe lothi khethele kuyibonakalisa. Basahamba ngosibantwana bakho, akubhunye ingadimulo yakho, akubhunye makhe elizulu ngabo, akubhunye kubonakale buhle belizulu ngabo. We receive the grace to manifest the glory of God. Thank you Jesus. Konke lokuyawutsindwa ngathi tandla akubonakalisa ingadimulo yakho. Konke lesikusho ngemlomo akuvakalisa ingadimulo yakho. Ligama lakho ngosikalthunyiswe ngekusicolele macala ethu. La sithethe khona tithombe tebantu. Safuna tilethe ingadimulo emhlabeni kwakhadimlo umuntu. We substituted your glory with the image of man. Thank you Jesus. Lead us in the path of repentance, Lord. Sihole endleleni yekuphenduka. Yekususa tithixo. Yekususa ingadi yetilwane. Sibuyele engadini ya Jesu. Akubelithumo kuwe msindisi wethu. Usasibuke emhlabeni ngemehlo emusa neluthando. Thank you Jesus. Manje kube phakade naphakade as the Lord shines your face upon you and as he sets you free to be free indeed. Never be a slave to anything and anyone else, because the Son has set you free and you are free indeed. Amen. Amen. Amen.